Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Samsul Bahri bin Johan, saya nikahkan Vera Sylvia binti Zahruddin Pohan, putu saudara yang walinya telah mewakilkan kepada saya dengan mahar 15 menyambung mas tunai. Terima nikah Vera Sylvia binti Zahruddin Pohan untuk saya dengan mahar 15 menyambung mas tunai. Alhamdulillah. Diterima. Jangan pindah dulu, Bu. Bu sebelah kanan yang pindah dulu. Dan diserahkan kepada ibu pendamping. Tolong Bu ambil sebentar maharnya. Oke, selanjutnya berselamat dua belah tangan. Nah, baru ya. Diberi silakan dulu kembali. Silakan dulu kembali. Sudah majelis akan dikatakan selanjutnya doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Tengku Suherman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين شمس البحر وفرا سلفيا محبة ورحمة فإنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اجمع بينهما كما جمعت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سليمان وبلقيس وألف بينهما كما ألفت بين موسى وسفورا وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وحجر وسرا وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dan Iya, aku nanya yang gokot. Okey, jadi duit. Belum menemak je orang.
Dipersilakan satu tempat. Saya. Berdiri ya kita. Sidang majelis akad nikah terhormat, selanjutnya salam takzim kedua mempelai dengan kedua orang tuanya. Diiringi pada kedua orang tua mempelai agar mendapatkan tempat. Sul. Sul. Yang kehilangan dulu, membelah. Pak Rahman dulu. Salam takzim yang diawali oleh dara baru bersama dengan kedua orang tuanya dan diikuti oleh kedua baru. Persilakan. Joko lagi. Lain lagi. Bawaan punya pedus. Bersalam-salaman. Sidang majelis akad nikah terhormat, selanjutnya ucapan selamat dari peserta akad nikah kepada kedua mempelai, kepada bapak-bapak bersalaman dengan ibu baru bersama dengan kedua orang tuanya, dan kepada ibu-ibu bersalaman dengan dara baru bersama dengan kedua orang tuanya. Persilakan ibu-ibu bangun terus. Setelah memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, agar dapat mencicipi makanan yang telah disediakan di ruang aula sebelah utara masjid. Akhirnya kami